Kublai Piwaro, Neliang Yong ke NPYF, Lenika National People's Youth Front Meghalaya, Negasni, Neliang Yonga kamu State President Yong NPYF, Hakajing Emlang Yong Ma Ebor Milengdo, Woman kamu District President NPYF West Jaiñtia Hills District, Bat kam jole Hakajing Emlang Yong Ma Yobiang Bomon, Woman Assistant Secretary Yong ke NPYF Juhai Block. Kwa iu pentip ya pi ke kubor wa Neliang Yong ke NPYF-Jaiñtia Hills Unit. Wadaw pynkup buromi ya kini ki khynnah ki wale bha ha kini ke exam kate to ke kelas 10 ke SSLC bat kam jole ke kelas 12 ke HSSLC wa ki udang le bha ha kini ke result ko dak dep ten Neliang ke yong i ho kat badi yoi ke jing kwa ke yong i kwa hi pynkup burom ye waro tang sia tho im to ko suk ten te daw bat kam jole yoi ya ka mo ya kini ke result how news nem to rap pas bha ki khynnah Neliang Neliang Yong i dia rai wa ka cut off uboi ya ka percentage Neliang Yong ka class 12 lene ka HSSLC to man go 75% and above te ki wayu apply ke ni man ki wayo nyao 1000% chaneng bat kam jo le nei benta Yong ki class 10 lene ka SSLC man go 1000% chaneng te kini to ki criteria lene mo ka cut off ko da boi na ka liang ka Yong i te ki tu ki khynnah kiwa yo ya kani ke percentage ukar pat ya ki wa dm ka link ko da pen krei pen artli ki link ne benta ka SSLC bat ka HSSLC dm ki link ko ye phu yo na ka NPYF Meghalaya page ko dm i daw upload i ya undu link hai tu bat lani ye phile yo na ka social media handle ke yonga ka te to na ka Instagram lani ka Facebook bat kam jo le yo ka NPYF ye phu yo na Instagram lani na Facebook but the knang open suk cho cho le the bo ile ya ki scanner ki la ne ki wa ye phi scan don hi ki em kam yi ni ki wa yo phi ni the pen kre ne liang yong i ki scanner ki wa ye phi scan de ne te de em hi ki column ki open dap hi de ne te snya ba man de phi pen dap the submit the ne liang yong i hadin wa de yo ye ki details ki yong phi the man da daw check i malum la daw em ga screening the hadin ne te daw pha ni phi ki jing tip nei benta ka sni ka wo le burom i nei benta yong phi te hai te won ta da pen tip ni phi ya ka time and location nei benta wo le i ya ka te ka facilitation ceremony te kini to ki jing pen tip na ka liang ka yong i ka ni to ka jing perchang ka yong i te na ka liang yong i kar padi la de mi won i jing duna hai tu hai ni le mho yo boi henry yoluti wa kani to man ko kam chik benta ka jing perchang na ka liang yong i yo e men sen chu chu ya ki khon samla yong i ku le chutom skhet ha kani election kani ka exam ko dang dep te yo o emen sen chu chu nang le bha chu chu ki ha ki sngi ko da wan te digni ki kenten te sachi sen kamo ban biang o pen kan mo wa ya kini ki link ye phu yo na ka NPYF page ka te to na Instagram na Facebook yong ko Meghalaya bat kam jo le ye phu yo na ka social media handle ka yong ka te to ka state president ta jo ipor le kwa open kan mo wa to ka last date wo apply nei benta ka ni ka facilitation to ar phau tarik yong ubnai me yong snem arjara pausan leni yong ni ubnai te ho snyao thoไปพีkwa i por rabon tang snyao tho i ne ba bon ni ki khynnah ki wada yo admission ki daw hab ulai join chaki school and colleges ki yong ki te nei te daw de le ga perspat kat we wala khnang yo yo open dep hei por yo biang yo yo open dep chwa ulai ki te pan ma ban ni won ki wa la da em ki wa apply hadin ka ar phau tarik te snyao ba pan ma ni ki yakite mi di upadiang te nei te daw nga api lo moi ki won ki man interested usnyao ba phi u apply hachwa yong ka ar phau tarik yong unu banai yong unu sne kublai sibon